Señores e señoras, buenas tardes e ben accattados in sas previsiones de su tempus pro crasa, sábado su 27 de lámparas. Sas condiciones de su tempus a sopra de sa Sardigna viden che lu pacunuilu chin addensamentos atretos più consistentes. Sorventos anasulare a regime de brezza, moderados o mancosos in su canale de Sardigna e in sas costas orientales de sa Cadura in sa prima parte de sa die. Sormare se sant a presentare pago movidos o movidos che in movimento de sas undas a infalada. Sas temperaturas mínimas sunt previstas che na mudar de rilievu. Casteddu 20, Tattari deghe 9, Nuggoro 6, Aristanir deghe 8. Sas temperaturas massimas sunt previstas in falada li 0 in su settore occidentale e in aumento li 0 in cussu orientale. Casteddu 30, Tattari 31, Nuggoro 26, Aristanis 29.